College pun di Februari season 4 kijing tip nam ta kubor like kam kini ki pus kini nam ta ki wala pas kelas 10 sejrong te lada dan na pedeng nyong pi ki bakwa ban apply kini ki pus sampai ki video do bakut wan nam page tang marsteng lane comment no hapdeng marsteng te shwa ban senang ki video kan mau nam ta kini ki pus onam don personal interview kan de direct merit list lada phila ban score high pupoi sejrong do mudba pendrong ba merit list penjo ba direct ka kam kini kidai ki pus jong central government kan mau amde jong state government te kanam don ka jing le tu ane ang tai te lada phila ban le bha penjo ba direct te kan mau ke keteng jong pus ka MTS an Hawaldar te ya ka application la sedang man khot na do ar penjo tarik jong banai Jun bat kan kut bade live hoi tarik jong banai Julai arajar arpsau te lada phika ban apply le no kloi ban apply ni pus te ban apply kini phia apply online lingba ka official website ssc.gov.in phia register soyal de pandap ki detail baro ki jinon kam baro ang tu kerteng kemi kerteng pa education qualification baro date of birth ndala de pade sala ban apply ye kita ki post kan sadon kan notification ang tu sa apply kata ke post MTS an Hawaldar sajit choose ro ang tu phia ban jit hi phia nang man choose kadon ke MTS laga jong Hawaldar laga jong kidei laga jong gemdei lang haju baik kapus jong ke MTS kadon kumba 100,000 plus pak prapenjau all India bat kapus jong ke Hawaldar kadon kumba 1,000 pak lai khandai all India kanero te kini kin saya pihak laga jong namta kapus MTS kan sadon ka state wise category kemud bah hasilong kan don laga jong kelak bandon kan teli kelak bandon arpo kelak bandon sipo kelak bandon khatsan kelak bandon laga jong ban namta ka Hawaldar bade ka sentar kadai cha gohti te barok kipus kidon kumba sispa sa potali san for r talin san for south talin namta ka UR category r foi namta ka SC sipo namta ka ST south foi namta OBC khatsau namta EWS te barok kilong sispa sa potali kane de tang naka north east region kadan sugoti te namta ka MTS Meghalaya bade kinnom pat ai hadu mantaro kinsa ai haden sa update bade kata ka vacancy wise te namta ka MTS ru kidon r tali ki age group kan mau ngalong kane kadai nam tagi belak pas kasten kasnem pada kadai khatpra hadu lipo kasnem ka banikong age group ka banikong age group ka ar kadai khatpra hadu lipo asnem ar tali age group pendrum itang kawai ni gine khatpra hadu lipo ar bar khatpra hadu lipo snem te kini ngada pen khenlang ya ka age relaxation ka balong san snem kan mau ada khenlang kita dan ladap nang ne pada ka exam nam ta kine kan mau kan don r session mudba phep tho r sen hakaju ka sngihi adaptation mi shabar nai tho biang kan debit computer based examination te kepara pendap ro kan mau pendap koloi ba phinyo bai chapo Meghalaya omde re shawa bar Meghalaya tela pendap slam phila banyo ro shogoti kan mau ka first session kadai tang ka qualifying kemud ba kan dan sispa arpo mark one pass mark one qualify kadai arp so mark namta jongi ki ST category te kan dai tang qualifying kadang sa session 2 kan ne bade kadon sispa san phomak ban qualify kan dai live ho tang ba kan ne bade kin base ye kan ne namta ka merit list te phap le bha ye kan ka session 2 te mud ba phaban na khispa san po phaban yo be sispa la ne sispa arpho ei ban yo ya ka kam kan mau ban le bha ta phaban play code la da phikhem play code ba wan nom hub ba phin yo ki minus mark kan don be mar mine ki don man kapor minus mark kan don be negative marking ye jingli ba phim phi answer phimla kan ai negative marking kin don be kita kan mau ba ada nangta te nagamta ka Hawaldar bade kan mau phap choose mo option kan don namta ka Hawaldar bade nda phila qualify kan don sa kata ka pet physical efficiency test kan don kata ka walking pha ya kejam pha ya kejam kan no khandrus pa meter ye ki senrang pha ya khatsan minute namta ikan thai 1 kilometer ar 4 minute te kan don ru ka haj namta gine namta senrang kadai sispa san for r point san namta ikan thai sispa sau khandai point san sispa sau khandai point san noi te choose bha pandap bha gitu ki jing pandap ke bade yang tu page bha te ka hakatu PDF ru la don ki detail baro ki syllabus ki jing batai smangane ka nomax baro le batai lun te sa page bha pandap register online ada phila ban apply hi phila ban apply online lingbak mobile ru la pinang ban edit igidur ki baro signature la phim nang khaban lej be sapo cyber bat pendap bhai ki code ki badai ki baro boleh bhai ga instruction kumno ban pendap kumtai ki baro te kan mau bhai gini phap la be ha exam phap puli code bha amderi ong ban chulik tho ba phin sa yo no ka kam
menderi komta pihak pelak wan pelikot habe compete bah bat QA mau kane kadai ka state wise category jong MTS bat nam ta ka hawaldar bade kadai ka north east region wise teken sadon lagu jong pus te nam ta ka MTS phila ban yo tre be chapo Meghalaya bat nam ta ka hawaldar phila ban tre Sabar Meghalaya tengah try tang gini gijing tip ge bade bekane kala syai nam ta kane dan mam ta pendap pihak pendap online nam ta ka website ssc.gov.in tang gini gijing tip kulisbun